عصر ممانگی سنت غیر مؤکدہ. عصر نماز کی ممانگ دا رکعت مری سنبا اسی سنت غیر مؤکدہ نے. کریگمبا رکعت مری سنبگی متم پھنگدربدی یامدربدا انی خکت اویربسو سنگدبنی. مغرب متونگی سنت مؤکدہ. مغرب کی متون دا رکعت انی سنت مؤکدہ نے. عشاء ممانگ دا سنت غیر مؤکدہ. عشاء کی نماز کی ممانگ دا رکعت مری سون باسی سنت غیر مؤکدہ نے. عشاء کی متون دا سنت مؤکدہ. عشاء کی متون دا رکعت انی سنت مؤکدہ نے. اہین و مسئلہ کھرا. کریگمبا ظہر کی فرض نماز ممانگی سنت رکعت مری ادو فرض کی ممانگ دا سون بننگ ہودربا ادو اویربدی فرض سولب متون دا اہان بدا رکعت انی سنت مؤکدہ سون گدا بنی. ادو کی متون دا اہو بدا ناتھو کی با سنت سنگ ادو سون گدا بنی. سنت سنگی نیت. سنت امسنگ نفل نماز سنگ سون بدا سنگی اسمنا نیت توبا مدودی اینا رکعت اسک سونزری بنی ہائنا مسی کھنسو ہائری بمتم ادو کی سنت سنگ ادو اویرگنی. سندوکنا سنت نترگنا متم ادو پنبا اسین چنگ بسنگ اسیگی تنگائی فدبلیتے امسنگ کریگمبا کناگوما میوی امنا سندوکنا پلو ربسو مدودہ کریسو کائبلیتے. فرض نماز سنگ امدی سنت سنگی مرکتا کھنہن با. فرض نماز سولب متون دا کریگمبا تھبک امدتا مائی انسندرنگی کی ممانگ دا یامنا تھونا سنت سونب ہوتنا گدا بنی. مسیدہ عذر امت لیتنا تھینگ دھان بتوروی دا بنی. امسنگ نماز کی متونگی تسبیحات سنگ سنت سولب متون دا سون گدا بنی. توبتا بھو کریگمبا دین گو ایبا تنگائی فدم مرم امدگی کریگمبا متم دا تھینگ دھکربدی مدو کی ایا ولی. متوسمنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسامک تگسو نماز کی متون دا اتوپا ذکر سنگ توبگی ثابت فنگی. سنن امسو نفل سنگ کدائی دا سون بنا خوائدگی ہے نفابگی. خوائدگی ہے نفابدی متم منگاگی نماز سنگی سنت مؤکدہ سنگ امسو نفل سنگ اساگی یم نترگنا لیری بمفم ادو دا سون گدا بنی. مرم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیمہ ہائی نبی اویرمی. توبتا بو کریگمبا یم دا چتلگ سون بمتم دا پکچنون سبا امدی مپنگ فابا خشوع امسن خضوع گلویننا سون بنگم لوی ہائی بگی اکیب لی ربا نترگنا کریگمبا تھبک امگی مرمدگی سنت سنگ نانتھوکی گنی ہائی بگی اکیب لی ربا دی. ہائی ربا مون اسیدہ مسجد تا سنت سنگ سون بنا خوائدگی نفائی.